Sa headlines, kan mga barata, Land Transportation Office Bicol nagpaluwas taning show cause order sa driver kang bus asin multicam na naimbuelto sa road crash sa Ragay, Camarines Sur. Sarupang bus na aksidente sa Impig, Sipokot, Camarines Sur, Kasudma. 23 anyos na estudyante dead on arrival sa ospital matapos makabangga sa pick-up na bihikulo ang minamanehong motorsiklo. Graduation recital and concert ibinida kang Naga College Foundation Concert and Marching Band. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Matapos ang road crash sa Ragay, Camarines Sur na imbuelto ang sarong bus. Sarong bus man ang inabutan kang NDRRMO Sipokot na nakasadsad asin nakatagilid sa tinampo kan suugmang hapon sa barangay Impig, Sipokot, Camarines Sur. Tulos man na pinagbulong ang minor injuries ka mga pasahero ante sindang pinagdara sa Sipokot District Hospital. Nagkondisir man ning investigasyon ang PNP sa naging kausa kang road crash. Sa ibang bareta, pinadarahan na ning show cause order kang Land Transportation Office Bicol. Ang driver kang bus asin multicab na naimbuelto sa road crash sa Ragay, Camarines Sur kang nakalihis na aldaw, kung saan 5 persona ang pinagbawi aning buhay. Hinahagada ning paliwanag kang LTO ang duwang driver sa laog ning 10 aldaw kung taano da isinda pwedeng tauan ning pinalidad huli sa reckless driving. Pinagsuspindir man ning 20 aldaw ang lisensya kang duwang driver. Padagos sa mga bareta, dead on arrival sa Libmanan District Hospital ang 23 anyos na estudyante na residente kang barangay Pag-uring Nuevo, Libmanan, Camarines Sur, matapos mabangga kan sa iyang minamanehong motorsiklo ang nakasabatan na pick-up vehicle sa provincial road na sakop kang Zone 7 Barangay San Isidro, Libmanan, Camarines Sur, kan suugmang Huwebes. Tulos ba nakapagresponde ang mga otoridad sa nasabing insidente? Bandang alas 10:25 ng umaga, ikasyam ng Abril taong 2026, habang minamaneho ni Nick Salvador Lasala ang puting pick-up na pagmamay-ari ng Powered AI Philippines Incorporated, nang ito ay aksidenteng mabangga ng Honda TMX na motorsiklong minamaneho ng 23 taong gulang na estudyante na si Rolly Alvaro E. Moreno. Ang nasabi ng pagkabangga ay naging sanhi ng pagkatumba ng motorsiklong minamaneho ni Rolly Alvaro nang ito ay kainin ang kabilang linya na tinatahak ng puting pick-up na minamaneho ni Nick Salvador. Agad namang rumisponde ang Libmanan MDRRMO at agad din dinala sa pinakamalapit na Libmanan District Hospital. Ngunit ito ay dineklarang dead on arrival ng attending physician si Dr. Kristen Joy Molieda. Sa ibang bareta, may schedule ngunyan ang National Irrigation Administration sa pagpapabulos kan sa indang tubig pasiring sa mga umahan para masiguro nagabos mapapabulusan ng tubig para sa saindang mga tinanom na paroy. Huli ka ini, sibot ngunyan ang mga personahe hali sa distrito na sakop kang NIA Camarines Sur Irrigation Management Office para i-monitor ang bilog na pasilidad. Alagad, igwaman giraray illegal na pinag-uulang ang bulos kan tubig asin pinagdadivert na mayong pagtugot. Huli ka ini, pinagahagad sa mga Irrigators Association asin mga lokal na opisyal na ipasunod ang mga ordinansa mapadapit sa pagsagop kan tubig asin pag-apon ning mga basura sa mga irrigation facility kan NIA. Sa iba pang mga bareta, ngunya na mainit ang panahon, sunod-sunod ang pagruluwasan ka mga halas na pinagre-report sa opisina kang ENRO. Pinagre-respondehan man kang City Operatives for Basic Rescue of Wild Animals o COBRA. Kang nakalis na aldaw, sarong sawa ang na-rescue sa Barangay Triangulo, Siyudad ng Naga. Ang Luzon Brown Rat Snake na sarong non-venomous snake ang na-rescue kang mga taga-ENRO na sa indaman sumuot padudulagon sa lugar na harayo sa mga harong. Sa samuyang pagbabalik, bilang kang crime against property sa siyudad ng Naga, nagbawas. Yan asin iba pang nangangenot ng mga bareta, digdilang sa GNN TV48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice.
At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering
Powering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education. Protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies. Coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, bilang kang insidente ning harabbonan sa syudad ning Naga, hababa ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Inasahan kang Naga City Police Office na malangkaw ang bilang kang crime against property sa syudad ning Naga sa tahaw ka namamatean na pagtius sa buhay. Alagad kabaliktaran ang nangyari. Basado sa record kang PNP Naga, nagbaba ang kaso ning mga harabbunan sa laog kang syudad. Sigon kay Police Captain Daisy Angeles, may mga aldaw na zero entry o bakante ang listahan kang PNP. Bakong arog kang mga nakalis na taon na haros uro aldaw, igwang nare-record na insidente ning harabbunan. Sabi kang opisyal, naging epektibo ang higot na pagbantay asin pagpatrolya kang kapulisan sa mga barangay para mapugulan ang paglakop kang krimen. Adigdi sa Naga City, base duman sa record mi, igwa kitang nare-record or igwang insidente ning mga harabunan, pero bakong arog kato na daily, igwa kitang nare-record. Ngunyan, igwa kitang aldaw na mayong record, mayong incident ning harabunan. So, ibig sabihin, itong strategy kang pulis pag-abot sa pagbabantay sa komunidad is nagiging effective. So, aramdaman na ngunyan, grabing pagtios nga ni. No? So, ina-expecta yan na madlangkaw ang satuyang crimes against property. Pero sa ngunyan, nahihiling may base sa record, parang nagbaba siya. Padagos man ang pangapodan kang Naga City Police Office sa komunidad na perming maging alerto sa mga matatawong lugar. Pasiguraduhon man subuot ang mga harong, asin mga gamit kung mahalik sarong, urog na ngunya na bakasyon para dai mabiktima ning krimen. Ang pangapodan mi sa community, perming inahagad sa inda ang tabang na maging aware, lalo na duman sa mga matataong lugar, and dapat kung mahali sa harong, i-secure ang gamit, i-secure ang harong para di kita maging makakontribute para magkaigwang krimen. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang barata, ginibok ang nakalis na aldaw ang orientation kang 268 tricycle as in jeepney drivers sa Banwa aning Lagunoy, Camarines Sur para sa relief assistance. Nagatindirman sa nasabing pagtiripon si Mayor Diego Pilapil kang Lagunoy, Camarines Sur na nagpasalamat sa gabos na nagtatarabang na matawan ning ayuda an sa iyang mga kababayan na direktang naapektaran kang paglangkaw kang presyo kada litro kang produktong petrolyo. Sa police report, 2 persona na imbuelto sa pagpapabakal ng iligal na droga sa Pili asin Calabanga, Camarines Sur, arestado sa magkasuway na anti-illegal drug buy-bust operation Kansugma. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Alas 11:56 kasudmang Huwebes, inaresto sa paeg kang anti-illegal drug buy-bust operation sa Zone 3, Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur ang suspect na si alias Bukol, 42 years old, may agum asim pinagkukonsiderar na street-level individual. 0.8 grams sinsubot shabu na nagkakantidad 5,440 pesos ang na-recover sa suspect.
Sa Pili, Camarines Sur, 50 grams yung pinagtutubudan shabu na nagkakantidad 150,000 pesos ang nakumpiskarman kay alias Patok, 45 years old, construction worker as in residente, kang Zone 6, Barangay Cariroyan, Pili, Camarines Sur, matapos ang pinagibong anti-illegal drug bypass operation kang Pili Municipal Police Station, Kasudma. Katuwang kang PNP Pili sa ginibong drug bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency. Yaon ngon sa custody kang Pili Municipal Police Station ang suspect mientras na pinaghahanda ang reklamong isasangat sa saiya sa korte. Ang duwang na aresto sa Calabanga, Pili, Camarines Sur, ang mayo naman inaatubang na ibang kaso o reklamo matapos ang ginibong verification kang PNP sa e-warrant system. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa ibang police report, arestado sa paagi kang drug buy-bust operation ang sarong negosyante na taga-barangay sa Gurong Pili, Camarines Sur na si alias Kevin. Asin ang sarong senior citizen na paraoma kang San Felipe, Naga City na si alias Badong. Naaresto ang mga ini sa Zone 2 San Felipe, Syudad ning Naga, kan Subanggi. Alas 8:17. Kinakarkulong 10 gramo ng illegal na droga na may standard drug price na 68,000 pesos ang nakumpiskar kang mga otoridad. Sigun kay Police Captain Daisy Angeles, dati nang may record sa illegal na droga si alias Badong, mantang newly identified man si alias Kevin. Nasa kustodiya na kang Police Station number 3 ang mga suspitsado para atubangon ang reklamong isasaangat sa inda. Ang Subanggi, nagkaigo kitang positive bypass operation na kung saan nadakupta itong duwang drug personality. Ining drug personality ini saro sa na taga Barangay San Felipe, digdi sa Naga, and ang saro is taga Pili. So, nabakal sa inda itong sarong sa shining nihilang shabu, and aside katong nabakal sa inda, igwa din sa indang na-confiscate na 5 sachet ni suspected shabu. So, ining suspekta, ang saro digdiyo, itong taga San Felipe, igwa na siyang previous case ning sa drugs den na pig-file kang Pili MPS, and ang saro is newly identified. So, sa nganyan, naghahalat pa kita katong chemistry report na isasubmit or iluluwas kang forensic unit para ma-file ta itong case. And ining mga suspekta, nasa custody na kang Police Station 3. Sa ibang police report, duwang high-value individuals ang mataryumpong naaresto kan suugma sa Purok 3, Barangay Maynunong, Tiwi, Albay sa paagi ning drug buy-bust operation. Na-recover sa duwang suspect na sina alias May, kan Pulanggi, Albay, asin alias Ed kang Baaw, Camarines Sur, ang 200 na gramo ning subuot shabu na nagkakantidad ning 1,360,000 pesos. Bago na-aresto ang mga suspect, ipinasairarom ang mga ini sa higot na monitoring asin intelligence gathering para ma-validate ang sa indang pagkakaimbuelto sa illegal na droga. Sa ibang bareta, pinangunutan kang mga estudyanteng magraduar ngunya na taon na miyembro kang Naga College Foundation Concert and Marching Band. Ang sarong graduation recital asin concert sa sarong mall, digdi sa syudad ning Naga. Ang aktibidad na ini, binantayan ni campus correspondent Kenneth Del Mundo. Bilang parte kan selebrasyon sa pagtatapos sa junior, senior and graduating college students na miyembro kan Naga College Foundation Concert and Marching Band, sarong kaabang-abang na quality music performances asin talents ang dinarakan NCF Band sa SM City Naga kan April 9 na pinagteleponan para dalanon. Istorya ni Nanay Margarita, nagpapasalamat siya sa Naga College Foundation huli sa suportang itinao kani asin maugma siya na nahiling ang performance kan sa iyang aki. Unang-una po, nagpapasalamat ako dahil napanood ko sila at last na napanood ko sila nung mga nagdaang taon. Kasi po, nanood ako ngayon kasi may sinusuportahan din ako na yun, nagbibit na ngayon. Tapos, pasalamat ako sa NCF kasi nakapag-aral yung anak ko ng libre. Naging scholar nila. 9 soloist participants ang nagpahiling ng kanya-kanyang tanog gamit ang man-nainlain na instrumento.
si Ashley Faith Balacquiao, Noela Federizon, Cliff Benedict Salamanque as in Charm Crystal Fortuna, yaon man ang soloist na si Alexander Chavez, Karil Carl Lanuzo, Frank Mario San Joaquin, Lord Marcos Dasal as in Fernan Joseph Reforba. So ito po ay recital concert ng mga graduating student, graduating band members na nahati sila sa grade 10, grade 12 at saka yung graduating ng college fourth year. So sila yung mga magso-solo recital. Maraming salamat sa mga nag-support sa ating mga young musicians ng NCF. Sana ay patuloy pa rin ang suporta nyo, lalo na at ang NCF ay magiging university na, Naga University Foundation. Mag-expect po kayo ng mas marami pang mga events at exposures ng mga bata. Binistong third placer si Charm Crystal Fortuna, second placer si Noela Federizon, as in first place iyon grade 10 completer solo flute na si Ashley Faith Balacquiao na tinugtog ang Il Pastori Vichero. Kabado pa po ang accompaniment ko kaya po na paktisan lang po siya in 3 days lang. Kaya garo may magkong pag-asa na magana ko ta. Garo magulon pa si accompaniment. Pero di ko na-expect na magana ako. Na proud po sa diri ko ngunyan na achieve ko maging first place po sa recital ko. Dawa, di ko man po in-expect ngunyan pero nagpapasalamat po ako. Bukas ang NCF Concert and Marching Band sa interested students na habi ang music as in may skill sa pagpapatunog ng manlain-lain na instrumento. Once na makapasok ka ng band, ay expected mo na magiging scholar ka. Ginigibo ang graduation recital and concert taon-taon bako lang bilang sarong kompetisyon kundi sarong paagi para i-acknowledge ang naging kontribusyon ng mga miyembrong maggraduar na. Kapag taonin kaugmahan as in maipailing ang talento sa musika, tugtog as in ang banda. Para sa GMN TV48 Naga, Kenneth Dalmundo, Newsbreak. Sa iba pang bareta, kinumpirmar ni Mr. Mike Padua kang Typhoon 2000 na nakapag-record ng bagong heat index record para ngunya na 2026 hot dry season ang syudad ng Naga na uminabot sa 43.7 degrees Celsius. Huli kaini padagos ang pangapoda na iwasan ang haloy na pagbalad sa saldang. Pirming mag-inom ng tubig, asin iwasan ang mga oras sa pagkahapon na grabe ang init kan panahon. Yan ang mga bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin na papanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidang Bicolano. Ako po si Chris Palumanya, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano!
At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror. Extra batteries. Whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Tiger today.